Ituria kihanire gumeire aikari ya itura ria Kamuchege mwena wa Githunguri kaunti-ini ya Kiambu thutha wa mĩĩrĩ ya anake erĩ ya ũkũrũ gatagatĩ-inĩ kũhithũkio mũgũnda-inĩ wa Thara. Wale walikuwa wameuawa na kutupwa kwa hiyo shamba. Tulipeleka pale, wananchi wakawatambua kwamba ni wa vijana wa mtaa huu na walikuwa wametoka makwao jana saa 1 jioni wakielekea kazini, lakini walikosa kurudi. Kurerikana aya erĩ arĩa mararĩ atwarithia boda boda morire hwaĩ na makoretwo makimetha kuma hĩndĩ ĩyo. Simu tumepigiwa tukaambiwa kuna watu wameuawa na mmoja ni wa pande ya kwetu. Sasa wenye walitupigia simu akatuambia mmoja wamemuona na wamemfahamu, na ni kijana tunasomanga naye kwa kanisa. Sasa sisi tukasema tukuje tumuone juu hata ni wa kijiji kwetu. Agikira uhoro ucio mukonde munini wa UCPD wa gicigo gia Githunguri Patrick Kafu niraugire mĩĩrĩ ya aya erĩ no yeronekanire gũkũ mwĩrĩ wa mũndũ ũmwe ũgĩthiĩ na mbere na gwethwo ũrĩa kũratuĩka marĩ nake. Kilichotendeka ni kwamba leo wakati wa asubuhi mnamo kama saa 5:30 hivi tulipata ripoti kutoka kwa chifu kwamba kuna mili miwili ya vijana ambao walikuwa wameonekana karibu na kanisa ya St. Joseph's ambayo ilikuwa imetupwa kwa manyasi ya lishe ya ng'ombe. Mĩĩrĩ ĩyo nĩ ĩratwarirwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya city gũkũ ũthuthuria ũgĩthiĩ na mbere. Handũ-inĩ ha Kameme TV yakwa nĩ Njamba Njĩthĩ wa Irobi wa Gatuma.